thusim ngai kidingin na bon chawin kahin lem kidawin tunia jong thusim ngai no mum ta khat in sei ki diwi achi sa kum somlanga masanga chun chaina gama gongzo munakhun vannoya nu mei chip le kilo se pen liang rong kitinu hin akilu si nalamin $8 million lam anaman sa inahi ama hin a in sede edu niaw chakhet 30 square meter a lin chu demolition abol diwa hi le tin 15 million anathumin hi a in hing a in kom wa cheng ho chun a in ho akisu sina akila ado na dizia kithupina government a kona kipi ho chu akila agam tawen a hin la hi chinu hin a thu akisai mai jong le alu ana pe keng jing na lai ne ak in hing pi ho chun akilu sit na lama hi aga hin ni te ding hi ti in jong ana sei masaun a hi le kum somla thum somla li zo nung lama hin mi hon a hen no mule a khul jingu khat cha hi le hi chin nei nu hin asum demand $15 million chu amu mong hinam a hi lo le izat amu a iti hitam ti hi hi chi thu ho het chin na ding in abulama kunin kichi deu ding in anave kho mo hitin 2010 a chun gongzo khopin 11 Asia Pacific Conference host abol na ding in hata in anaki gongun city officials ho chun Juhai Yongyen tuipi pangla chu tha asim phat ding in to gun a hin nei tawen hi hi cha hin in lui somni le li zen hi su si na a project ngo chu sim ding a hongai tain hi chi in nei ho ading a chun government in a in lui munwa kon aki chun do wa mun chuma in tha aki sa na diwin sum tam pi pi hi anagun piu ne hi hi ti chun a in ho chu 40 meter square hovel be ma li na hi hi jong le government in 80 meter square chanchana lin apartment ana piu na hi HCC jong chu hilowin government in additional in kithopi na dingin leimun meter square a $1,100 lam chan man jong ana pikit na lai ne hi chuti hile hi in sungmi ti ho chun a in luyu sanga ale ni a lin zo in anei diu keu hilawa asuma jong $25,000 a kona $40,000 chan lam hi amu be na lai diu ti na hi ama ho hi mi wang phachung nung ti the hi win a in lui ho manzat sanga ale ni lama amu keu hilawa a chen naw mun lui sanga mun nom zoma ma jeng ho a chengwa sumjong tampi pi api be na lai hi hi ja chu ama ho hi lottery phau tabang bang hi tawen a hile demolition officer kuna mi hon hechi athil gonu plan chu ahung sei pi pi wachun hechi in somni le lila a atam zo chun kinta in anom pai jengun a in thau chu lu loi jing ding anga alel the jingun hi a hin la hecha hin in khatte chu sei chalta akhat anau mun hechi government to kinop tu na chu sign ana bol nom powin am ho hi koidang hilawin abula hin seo vannu ya mi chi pen hi dinga gin mo liang rong kitite in ko cho a hi wen hi demolition staff ho chu aina achi wa ki ho pi dinga aga good wa jong chun otong the thu in ana howin ka in ka thu thu a hin na hin to kha thailo diu a hi ke jong ki chon do di punge ti in ana ho je jeng ne hi abula chun staff ho chun lungniang te na bolun liang in jong a sein hich in hi anu apa te se sa hita amani hin jong kum asoma ana na hon a hin da hla jing ding kanop lo a hi tin an sei ne hi chuti hi le ti in staff ho chun anu apa chu am ho ta in akimu pi wa aki ho pi diwin anangi etaw ne hi a hin la chutia anu apa ki mu pi dinga aga chi wa hi le liang chun kanu ka pa adam poi hung su boi hi un ti in amai chang ta on chu ula in kot ana kha khum ki taw ne hi ajing in hi chimi ho chun thei tui ne theile ne ding za chung chu ma chayun aga chi kinu na hi le hi che hin liang chun aji chom be khat ana sei kinin anu apa in hi chi in hi ada la nom lo jing hon a hi bowe anati ki ta ne hi mi ho chu lungniang ta in om jing na layun hi chi in nei nu liang aloi nu me ho ki thopi na alaun ama ho chu mangin thil dan chu asai tu sa gunun anu apa jong aga ki mu piu ne hi a hin amun aga hlun kit phanun liang hin anop lo na aji thusim chu ana khial ki tai ne hi hiya hin amana sein adi ta chu kanu ka pa ji jong hi puin ke mong ko ki chun do nom lo hi anati ki ta ne hi apartment tha nei pi ho jong chu dan amun im ho chu ka dei dan a hi pui anati ki nin hi pha chun mi ho chun lungneng ta ina dongon ita banga ki sa a ki sim ho na dei ha mati ne hi liang in jong a sein square layout hiding
simple thetle traditional ding adei hidanin asen hi phat chun mi ho jong chu alungu ahung ol domin liang dei dan chu alam kai ho komin alut pi tawin hi hiti chun alam kai ho chun liang ading mong in square style apartment khat ahol pe un amun chu wedding in anapuit ki tawin hi hilaya hi abui naw chu kichai tan ti tia hi mi ho chani kinia mo hin a hin la hichinu chu a in sei tabang chat amu pi wa avet sawa jong chun hichimun hi nom ka sa thei pui a decoration ki boldan ho hi ke adi a hi pui ka num pui anati ki tai ni hi hichi apartment avet sao hi hui district sunga boyang avenue ki tina sunga hin hichimun hi chuchi khopi sunga dinga mi hon adei na pen lai muno hina lai hi amun location le facility property management jong first class ngin a hin a unit jong chu adang dang ho sanga 20 meter square chana lin jona laya chele apum pia chu 100 square meter lam chana lin a hin hi jong le liang hin anadei kit poin hi a hi le mi ho chu akile kinun ama ading a hin option dang dang tampi agaboi pp kinun mun chom chomin amun a hoi thei chan le environment le layout hoi pen ho aveun a hin la a parts in liang hin complain na ding khat hol te jing ne hi abang le hui a thing pui abang le a design ka dei pui ti ho za chom chomin adi lo khat om sa te jin he chi zo nung chun mi ho chun mun chom chomin ama dei dan to ki tu ding in a hol jing kinun ni khatam ta a hol zo nungun mi ho jong chu a tha wa cholen a khop gam tawen hi pha chun kefi khana hin liang cho apuyun a ke ho pi kinun a dei dan chu a sei sa kinun hi hiya chun ama hin a sein kanu ka pa hi traditional mi mo hi honin thipna ima jong ane hon puin hi jong le hi chi ka in luyu hin wang phatna apo hi tia ata san hon a hi in hi chi ina hi kum asoma kana cheno hi tain hi chi hi ka in sungu go luta khat a hi in mo oda tha thei po nge anati ki tai ne hi hi ti chun acting ball ham ole iti ham chula a ke puin mit hlilong pumin asein hi chi in mun bowa hi lungmunga ka the hi in mundang ho aka chi thing le hai jong ka hai tu thei ji pui ti an sei ne hi a hi le ama thu sei hi ata san lo diu jong chu apoi mo ta point government a kona project chula a hi na ding banga a chi hla te angai ta ni hi ji chun ahung hlongkit ni kho phabep sunga chun ama de ding dan ta in hall na in akisabui kinun liang in jong a in hall naw chu agazuin a hin la a chi na zo siu amu zo siu chu dem na ding khat anei te ji na hi a hi le ti chun ahung le hi chiang garden kitilang ahung phatawen hi chalai mun hi 2010 laya dinga chu akhang to pen lai mun a hin hi chemun chu meter square a $1,800 lama ki zu hina lai hi jong le hi cha jong hin complain abol te na lain agala khun hospital aumin wang loading a hin kadam theina asu kha ding hi anati ki tai na hi chiang garden hi a khopi sung zo siwa dinga jong mun hoi pen kha a hin hichmuna hi in mun ki cho do theina dinga mi ho chun ni chenga laina ki goldi hi jongle ki golwa anga lew jiu hina lai hin hitia apan lew wangowa sumtam ta nei ho kisan changlel ji na lai we hi ja chu staff ho chun hichmuna hin wang lungthlai mong tan ti tia hi anagia lo hin la hi chalai mun jong chu hanglui ta san superstition to akan be ekinin hospital chun dam theina asu kha ding hi tin anadei kit phoin hi hitia vela alungial a khel zinga a hi mona ding a hol jing phat chun demolition staff ho jong chu alung a hang do tain a khop be se phanun alam kai pau a supervisor pau to ke ho sa ding ati tawe na hi liang chun alam kai ho hung ding a hi ti aza achun a in munin kho salo ta in nom selin ananga in hi officer ho chu achiun thilum dan ho chu phateke chan all ta in aseun adei akil hen na theiding option chum jong akwai piu ne hi a hin la mun izat avet sawa a hi wangin a view lightning le amun space ho pp ham aboi na ding a hol jing ne hi abang le hi chi hi adi thei pui a khoti e a khati e ati jing tain a zo na in alo na je a het mo hil phanun mai wan hai hu district sunga in athupi jeng tuipi ga akimuna pha khan hi amun jong alena leng jing khat pi ding agutawe na hi le hechi jinga jong chun ipinat na kane e ati ham tuipi ko ma aum ding chu kho se che ding hi ati ki tai na hi heti chun khopi sung zo se in apui leon in hoi num ta ki sa namun zo si avet piun hin la adei lo ngen be alung thlai na lo ngen be a hi sa en hi pha chun officer so khat chun ipi mong na dei ham ti in adong jing tai na hi le
ama jong chom khat eki ngai toin chutia kadei dan na mu zo lo wa a hi le asumin nei pi tho un lang kin in ke hol tangi ati na hi hiya chun mi ho chu kinep na I chan ham a hin pi in bui na hi kisu thlam de he tai ti hi hi pha chun mi ho chun chuti hi le ti in a in mun man ding in $2 million pi ding in offer a bol taw en hi 30 square meter che in mai maya $2 million kiti chu chi pha la ya dinga chu na samo mo nga hi tain a hin la liang chun don but na zong anei puin amo onui sanin hung ki gel ta di inge ati pe ne hi hiti chun al halam ahung chi ki tain mi ho chun liang chu a in mun pil hading in ki ging zo tan te tia kinem ta aum jing lion liang chun demolition office ho a hin kulin 8 million nei pi wa a hi lebo ka ki chon do ding a hin ti ki tai ne hi hi pha chun mi ho jong chu alungo a kham thlajeng tain amonga jong inei chung a hi mana 30 meter square in khat 8 million lom chu wal thang hoi bi se a hi hinla phat chun kuima anga lo hi je in cross sea bridge construction lei a siam diu jong chu a khongai thei ta puin mi ho chun adon but ji ding dan a heta puin amonga jong hi chi liang in mun hi ju hai leibul a a hi akom avela hi dukan le hospital chule adang dang mihima dinga angai cha ho na mun jong hikit lo hi in kum soda kona amahon aniki sao in niaw cha bo hi a demolition project chu dale a in chu izata jong ama lo mai theina lai hi atam thei chanin ki khut jong le a in le amun chu 45,000 apana $50,000 ti ho man bep hung hiding hi in government in $2 million offer abolo jong chu mi wang phachung nung hi a hitain a hin la ama hin anasang kit puin hi ama chun 8 million jong chu a hlom na lai hi atin official so chun ke ho to pi te ding akun ana to adiu achal thei ta lawa a khongai so ta dan le a phat kitik a hlun khong ding ta dan ho le achung wa mi ho akuna pressure amudan ho jong aseun hi jong le ama wang hi ana diaw sapuin iti jong le government in ei zol nan ti in anaki yele ne hi hiti chun government in offer a bol za chu anom tapuin le kha chu sign a bol nom tapuin chuti chun anu le apa chu mun chuma dingin na hon ding a gut tu pin ichi ain lui wachun ama chang se aumin government ho cho nil kala ama se zat mong chu kila do ding angai tu ne hi hiti chun ni kho abanin ahung chi pe in ni kho akonin hapta akonin alha chan lam ahung chi ki tain authorities ho in legal team ho athala un achai na ding in khatve aga ke ho pi ki tawen final settlement ading mong in $4 million offer aga bol tawen hi hiya chun liang chu analung hangin aki sen ja jengin $8 million ka ti hi in siki jong athinglel theilo ding hi anati pi tawen hi mail ha akona agas ha ki ka sunga chun kinop to na lekha chu sign a bol num lo keu se helowin asai chal na le akilo si na jein amo min chi lo tan agam sung Asian Games adinga agi go naw khongaya jeng na jong chu gel thopi in jong anei poin asum a hin pi diu bo chu a kho sai na hi a hi le September 28 ni chun law enforcement a konin notice khat amuin nini ka sunga na ki chun do ding chi zo chule na to ki pan pai ding a hi tai ti in thu a hin pi na hi liang chun ale kha thot chu asimin na sa in jong anei puin dustbin in anapai mang do ta ne hi a hi le nini zoin demolition team ho chu hong thlung tawin hi cha hin liang chu a in main tawna anaki do in num ta in anatawin hi hi ti chun mi ho ko ma chun naking apchar wa hi le ka in hin tong khaun naki si di wa hi ti in anagi in $8 million nei pi lo le in hi nasu se theilo di a hi jenge ati ne hi hi phat chun mi ho jong chun bol thei anei ta povin amuna ko na chun akile do tawen hi liang chu anung wa chun nui sevin ka thu achi nai ka zo nai ti in kile cha ta in aumin a hin la hi chinia ko na chun koima cha ahung nu hung kit ta pu ne hi ni khu achi jengin hapta in ahung che ki ta in demolition office lama konin koima cha ahung di ta puin liang chun ain kom la vel ho a na to akipa ta dan ho jong chu amuin leisu na gari le thildop na crane len ta hole mi tampi na tong adim senin a hin la ama in kom chu koima chan jong aganai puin hi ama in ta khom in dang som ni le thum si chu akisu se gam tain aman ding in sum tampi pi akila gam tawin ama in bo se hi adala tawin hi hi chana hin jong akitom la na lain ka in su se loin lei sim thei po win te ti in agyal na lain
in hing ho ko ma chun phat so jong le ka ko ma hung wa ka ki chun do na dinga hung taw tho tho di a hi akiti nup sel na lai ne hi in la tu chunga hin wang akinep na bang a hi tapuin engineer so chun alei sim diu design zo chu an khel taw ne hi aji chu hi chi in mun niaw chakhat ji a kinil nila phat su mang sanga tia government in mi athala wa alei sim diu chu hi chi in niaw cha vel kul dinga chu asim zo diwin athu hil taw ne hi hi ti chun liang in mun chu avel kulin lei chu lin ta ni asimun ama in mun chu adon tapu ni hi alei simuzong aphat chan azobun aphat chan hon do in aumin government in press conference anein ako pi miten a project ngo lo hlinna akipa pi ma mau ne hi alangkana liang in mun chu leite ni ki ka chun lampi lai ta in akitung den tain mi hon hichimun chu eye of zuai tin amin sa ne hi ai le hi ti chun hichimun chu kin ta in ahung min chin amun wedding mai in mi tampi hichi leya chun aga chi jiun in vela chun car ho align in aki gol jengun social media ho posting in lim le video ahung kap jiwin hi abula chun mi hon ahin vetwa attention api naw chu liang chun athano pin ahin la phat ahung chi le gare gin le mi ho ew gin za chum thilgin ho ji chun nu min jong aki chol thei tapuin gari khu ho ma atam le amun hung bil ho akona phat sia akot ahung ki kiujing to ahile umji to ji jong a heta poin hi government in hichimuna chu mi ho akisu khawa boina aum kha ding chu adei lo jiun khat ve aga ke ho pi kinun hiche hin ama seizat $8 million chu api diwin aga ke ho pi tawen hi hinla hiche hin nu phla jing sangin aniki thang tom sa kidin to 8 million hi masanga 8 million to kibang a hitapui thilman kala hitain $15 million nei pi lo wa ahile kichun ponge anati ki tai ne hi mi ho jong chun akilo si na chu kidang asabi ese on hiji chun anadon tapovin ahinda la tawen hi aji chu lei asim jong chu azo wa hitain ama no le da thu chu poimo talo hi heti chun agom gomin a in kichun dinga aga sei parwa kuna ake ho pi naw anu kha pen chan chu kum som na thum sung aluni ne hi liang in chu tun jong ading jing na lain lamlin te ni ke ka chun don lo dai lawin aum tai ne hi hilai mun la demolition abol zo wachun khopi sung tui chi na lampi jong chu akisiam tha in liang in chun tui jong phaten amu zo tapu in hi ji chun hi chi na chun num ta in acheng thei tapu ne hi chubanin anu la pa mun chu ma aum sa te ni jong ate ma hon tai hi ji chun ama mong in aum pia avet ngai tai ne hi hechemun vi aga chi ji mi ho abang chun a in muna kholai len to go min aga chiun a ke holim pi jiwin a ki chun do lo chu ki si na na ne em ti ho po aga dong jingun a hile alung han a ki be che jin anakina pi lo jin hiti chun angai kham zo lo ma pharin anok mada ki bangin a ki chon do tai ne hi khunungin reporters hon a in kom ho interview abol na wa chun anu apa a in sung ki san ka ki tho pi wa hi na hin la akipana imazong asudo point mikilu seta mong a hitin mi khatchun anase ne hi azona in suna de heta point anei zo si aman sain a in na hiya a in hing a in kom ho hin khu num ta le hausata aman na thei kisan al haso in akilo se na lamin $8 million amu thei na ding la in sikki jong anamu ta point ne hi hichinu akona hi kihil na thei tampi na gel do ding hi in hi ho akona hi e ho jong ichi theu chu upay mo ten ding hi tune ding hi chan chu hi intin video kina ke makit ding in na bonon stay safe and stay blessed.